Boker tov, kar masakan kan ti theilowa, kan pamayan kan ti thei top ka. Thung nge kan soi phong thi na eng chen nge ka soi ta nge ti ka. Ka sa chiang ta lawa ka bi chiang han lawa. Ko kan rin man thaman lawa. Online lo da thong cha ga hianin ye news a hianin a hot bio be la Israel tele Hamas tele be la sa. Chuanin Hezbollah ho anin ring ram la nga small scale level in prominent in kapa and ka country na kar masa po ka din Israel no lama na thok tur ka tan na ya po ka din kho ka dan ron ka lai ta kha missile aron thok well aron thok aron thok pe ka pathum lai na ron ka pa ka min ngai kwan ka bo ni ma se gen ka ena san em ma bang kan ke ma zon lama san ron thok ba ka te khát ngày cái khát thấu á yang nghe là nè Israel kan din bun sumo lau tur nè ya hian masabera so den nale non na cho pathian ko ania nie ben so cha a ni to pa so pathian tua te maya tran la ka in siam thara ama pan chu eng tikla po kan ma mo ra nga be do cho ka sai kan chan eng tikla ya po pian thar tur ania Aseng dola Israel om te tam pei chuanin patrol le zualin ka hria a chan cho ral a om lai ka nia wa hian in do lai nia wa hian in eng te ka nge tu nge bo ral thu tak ti po eng ma garanti om lo wa soi the lo wa ram pon la ma om te tan po ani thau nga a chan cho Israel dola hian a vai shi po lo ni mai the ga ne ma sengin next step a khanin ke mai ramdanga poron kang pheil bang ti na polis chuang lo mo in lo sha tha wanga do na hianin Israel ten pangal ho ka ti huna muslim ho emo arab ho emo ti na ani dua pangal ho ne hianin do a yang te na ponin do thi na cho news a hian ramdang ho hian kan en liam mai mai te po lo ni anga abekin pangal ho new immigrants an lo la nem luto ka bang khanin Israela malatanga pangal ho ne na demographic chung changa tele terrorist chung chang pangal terrorist chung changa an boy na te kha Europa poi han aron chol lo ti nan mia lo wa chan cho terrorist so mi an tha hona emo terrorist organization support to ra khanin Europe lam vela po demonstration mai ni lo win violent demonstration te po hi om deuh reng to maya giống như là bà cái lâu ha anh tâm thầm to à gọi nó xiêm thầm lệ democratic à han vote lắm election lắm à bỏ hiền in Europe thế tầm ta thì khen không mấy thành tựu tìm mua lại hiền in anh ông đều đầu to mà anh in xuống to papa cho anh Israel à hiện lên ha Europe à bỏ hiền in ai anh sẽ zo kim khen thầy din hunin khen thầy tổ din hunin ảo mani đi ha siya nga Wala po hianin hetiang lama hianin Europe ho po hianin Israel te thiam no lo chan fo thri na ni oba ti chuanin ni ma seng loi zo in Israel te problem kha an rama atol lut meka lem te ron sang ka de ba ka sia chu German ania France ania England ania adang dang te po ana mga ni Spain te po he ni anga te dang dang te po ano mga ko kasi dara jan te mayang in lo sa zo mga Poland ho Vietnam te an dat ho kan siya ni ma sengin neto te po o ma ti chuanin ram pa kada boy chon dang te po kan boy le bang ti na po ni chong lo wa Middle East akaldan in endon chuan Israel te hi Sephardi Jews kan ti te hi atlang puyin panga rama Arab rama lo pianga lo segia an nia wang hianin pangal society a lo nung sa an nia wang hianin Arab mentality hi an she em lengot maya chuanin Israel po hi pangal ram alo timaya ni modan sa hianin so Israel ka pangal rama khanin in tungding ang khanin aronom ta hatiang hun ma trang to khanin Zionist movement aron on tang po hianin allow in hodeu to a hemi hi shel fiana to ra hianin Islam hianin enge athliota
Juda te hi ang tin ngiam hu ti de Islam hianin Juda hi apong huat ani lawa achan cho anzo le Muhammad po khani Juda te hi respect alo pe a alo za an soidana cho le na Quran te po hianin thil sel le shai ten shel lo po in le kabu nei tu te zo lo an tha chiang zo ti te po na zia ka ti chuanin an le khabu thiang hlim boka khanin hun nu no lawa chuanin Aram nei tu te Israel te hi Juda te hi Israel a ro ki le don temple te pan sa don ti le po ye na om tho ni oma ni ma sa ge Bible keng rau rawa po Judaism lam zonga chiar chuak te ya ma Christianity lam zonga chiar chuak te ya ma Christian a po khanin Israel te support lam zonga Bible chiar chuak te ya ma Israel mo Judaism do dal zonga a Bible book kha chial chhuat dan pawm thawin khateng bawk a khanin a Quran a chat ek po chu lo in ziak po lo ni ma se ngin Quran Quran an yan din ani to thanga cha ma sen Quran a khanin ma yang eng po lo in ziak ma se ngin eng tinge a Quran a kha an tran san le an thil fia da na khanin aram dang da yanga ti chan se le shar emo ideology a khanin Muslim te po kha Shia le Sunni in anin shan bang mai ma tora po hianin Hamas te hi Sunni lam ho an nia ti chuanin Hezbollah te hi Nord lama Hezbollah te so Shia lam ho an nia Iran support ania Iran so Shia ho ania ona yan shan kha chuanin Israel ten miron be va kan ang ni miron tran pui tong lo ti in lam te ten son mani ma a sen cho an so da na su ni kan dia ba ya len kan be ton lai ya len ke no tel du ro ni mo ti tu te po an om de to a so je so bang cho nen Isra Israel le pangal Arab ho in do na hian tu nge kan tu sa coming in do na te po alo ni mai the ya pangal ho cha sa coming pangal terrorist ho yan sa coming terror ania ni tan chonin terrorist in anin chiar lawa ni holy warrior in pathian lal ram zau na ta na ral dawin anin ngaya ti chuanin terrorist activity thì na bo dal na tong te po ha mar tar thi in anin ngaya anin du mà a chhong te po tam ta hian anin chap kuya to so ani kal dan so ani chan lazim he tin nge allo general a chuanin Islam ngai dana chuanin pavela hen rem na om tu te de wan pai ni ma sang rem na om na tu ra chuanin pathian pakhat chau kan bia kana Islamina adu anga pathian pakhat kan bia Hamisa kwa pom lo ho kha Islam a convert turania andu lo chon tha mai tu cho a category pakharania so wangan Christian tenen po an lo window sa set un la ya kai ni ma san khatyang hun la ya te po kharin zuda chunga hian chu ti emmen put an lo tha ti ka sia turania a chan cho zuda te hi an mo dana chuanin ring tu chuan ni ma sengin an rin na hi an kal sual pi an hre sual mai mai ni yam so pathian bia chu an bi lem lo tiania so kan ideology enemy a hian an lo en bak lo a Christian te hian lo ka zok ma infidel an tia ring lo tu te hi an rin dan a chuan tha bek mai tu ani lo chuan kon ba bek mai tu ti hi Muhammad hian atran nge anung zui ten atran nge ti a po hian debate om ha ni Saudi Arabia area le Mediterranean area chuanin raman zau laya khanin an hlotlin phiana ba khanin ti Islam kha an the adam na sa ti chuanin en pung khat na tura khan Arabic tok to an na sa ti om le chuanin Quraysh na sa Juda chukchang ero chuanin kasayang khanin infidel kan ti don nge ani lo chuan heretics kan ti don nge ringlo tu te kan ti don nge ti category a hianin an lo ngai lo ni an rin na hian an kal sual ti khane mai a chan chan ni po hianin
Abraham fa kan ni a Abraham chi thla te kan ni a ti te poem threveka ni ma sengen tlem te Bible in ziak a incident howe an her koi deuh kan ti don nge an ni ngai dana chuanin tuna hian Bible kan siar chuanin ni Abrahaman Ichhak a kha Isaac a kha a hlana pathian in lan turin a soya ti te khami thon thu te kha an ni lam ngai dana chuanin Isaac ani lawa Ismael a zawk ani tin an ning dai zawk a chuanin khateng tlem te te boy neu neu awa kha ani ti khan ti chan Muhammad chak Muhammad a kha Islam founder ania ama chak laya ko hianin Juda te ama lama tang tu ra hianin lo base dewa le khathian ten research ti hoin an soidan phe a chuanin Juda te la lu na tu ka po hianin an se ver sai te po Judaism le na in ang de rual te ala lu te po om te chiam ani oma nga po chen sang adi te la kan lu to nga apum lo ma tian toy theyang bera ka ron soidon chuanin Christian ni sengin Juda ni sengin okay an wang la ya te mayang Islam wang la ya khanin pangal rama Muslim rama hian an chen hi hal sakania nima sengin a government khan a sarkar khan sa khodang zom ho kha mayang an rama an territoria an chen hina turin tax per head in an peturin Ramadan attack khazang lem lawanga nima sengin an pet chuanin Islam sarkar noya an oma government tanarin oma an chuanin Islam Muslim ho khanin ram nei tu ta khan protection an peturin as a citizen. So dan local puida ranya. So chania hetianga Israel rama. Pangal ho hetiang ne hianin Judate Israel pate anin do. Laya po hian tinge tun thenga po hian Irana te po so den Juda community te a om the kan ti chuanin Islam noya te mayanga sa po zom sak lo ma lanin a sarkar yang wa a tax chade we pe ka yang lo chuan tiam ya second class citizenship ni kha poi ti lo chuan em ma ka poi lo cho arab ho politics ania ba la ya medieval age hum la ya tang khan to chen ya se pa di ho hi antik la ya po te ma yang Juda se pa di ho Spanish Jews kan ti lo nge oriental lam de ho bi pangal rama bueno mi ala ba lo om shin ni ma seng sia tu ra jo second class citizenship pangai ania wang kanin ami naran sakya Muslim naran ho kan an pusik mani ki ka sia tu ya so wang dan hetelai Israel om te hian ke sapadi ho ne tinge mayang pangal ho hi an pusik ma pangal trong kwan thiam le to ke ngatinga pangal trong apon biak tu lo heblai trong ngat an man khum thine hi achara mani achan to pangal raman om da kan second class treatment an long to na bang khanin to ran kan ramani to a nang ni second class ni zo to yang dewin khat yang mentality kha mani afia to ka nga ideology lama sa khorin na lama chuanin Judaism particular takin Judaism Islam yan chuti in ho chuang lowa nima sengin an phal lo bera chu overall a hianin Islam he chak ber turania so bang chuanin Judate kan hnuaya inom do chuanin tax impact pe chuanin no problem okay tonga halan ante and baya no problem welcome amaro chu Islam state do dal thei tur emo ane ra chan nin Jewish state in nei chuanin hei chu kan pom lo chu che chu kan rin da ania so bang chuanin Israel ram emo Zionist movement aronoma Israel ram aron om atrankialin Muslim le Judate in huat nahi aron zual tan a background so Islam ngai dana chuanin Islam do dana chuanin Jewish independent state hi ani tan yani ling ang ani andu mi alo so chuania European society ho yan hetiang ideology sa kholama in dawna ani la chan Israel aron dinga hi aron din so ai Islam faith lama hianin
problem dia lutuk ani ti ka an pompui du lo wa political problem emo ram inchu wang emo an tia cho hemi concept an riat suala ka camera ka tun thang ai hianin Israel hian aseng chong dela tuar chong dela chan chu Europe te hian riat pui het lo enge a chung rila anin buai na ka religious background ani faith chung chang rin na chung chang ani ti ka political level chuanin democracy an tia ima seng azunga ani an buai na zung kha an pom du na wa to na hianin an rama aron thleng chong zel chu ania Euro lama Israel problem kha alu chong zel chu ania to na eng tiangin problem ni ma sengin tran pui tum ma seng German te po han tum ma po kan ISIS ron la ya refugee kha lo la to million ni nge million kha nge million ni nge la lu ta ti chuanin a khoi te la ya po Euro ram te an lo la sa bigin German te an tuan na sa tiang le cho pa nga ho new immigrant kan ni ti a kan lu tin an lu kha an da ni am do lo wa anin do be ko pa Islam kha surrender mai tu chi an ni lo ti hi tu na hi anin chi yang to ke an sa ra hon rei fe to hi anin te mai yang France so ya lo tuan na sa to so ron alo thelo wa tu na pa na boi chuanin dikna te pol Israel te po thiam chan na du na te pol lo nei ma sengin alang sarin thiam an chan tak ngam lo thri ani achan cho UN level an ti ona achan cho Israel te tran awang khanin an territory pangal tam lutukin demonstration on ron pia buaina an ron siam tu ra kha khatyang an ramaram than chuanin a president a prime minister te kha to an prime minister te kha an bing chele mai don ti kha din huna khana no mawang khanin a chung re la jan hei hi ani ti hi hriat na nei ma sengin a problem tak tak kha no hria po ni ma sengin UN level a te vote te emo ani lo jan lo te aron ni huna hianin Israel hi an chan tak ngam do ni so cho chan pakhat ania thau wang po lo ni nga dang sada so politics soi tura siwa pe kan ni lawa wa sengin ton lai buai na hriat thiam na tura kharin a thlarau zo kha angal ho standpoint kha enga tingan lungdun em na chan kha klem te hriat theina turin karam tar lang zuai ni maya khovel thil ang politics thuang in ka soja ya ma seng pathian thu vetania bai gula te po transan to on vetania tona po hianin real politics ang deven karon ka hisab na may kasuang po na may tona po hianin ni Mizoram po refugee te batun ma po kanin Burma te pon ron duta Burma se pai te pon ron plan te po new sa kan aron langa okay immigrants te may ang refugee lap tia khanin Mizoram politics akan kalu na tu po lawa ka business po ni lawa ni ma seng tungeron luta ka en conditional ron luta te kha shadawa sarkar te khanin anin ven film khoro le lo chuan Europe rama refugee plan luai ya an control zo lo ang hilong ni ta se Mizoram po en sen nge a hi ba so pa jo point sa ni ma sengin Israel hi anga tinge alo em kan chu le don chuanin khovel kilia changa zuda loi te khali an society risel lo nepta po an ron poluta ni ma sengin ram changa khovel kilia changa le thiam tak tak le talen nei tak te ron lut khom kha an tam le so vandan technology la mani sengin science la mani seng khovel thiam na la mani sengin martial arts la mani se enkim a hian Israel te adang dai diaw nahi enge kan ti chon khovel kilia changa daro loi lut te khan an thiam na le an talen kha an ron put lut a USA micro USA ni mai thiam de USA cho po ka pilo asan zo Israel society reng po hi pakhat lama chan kat en chon a democracy pakhat lama chon in Russian haman lo ne ma wang hianin a intelligence system po hi ka so isu lo chuan in
American style cho pon CIA kam KGB system in combine di ani ti lang ka sai suan lem lo a society ren ko hi democratic lutuk ania ni ma sang kibbutz kan ti te amo ani ren government in a society a boy puizia te a socialist ya what by da okay am ja a communist de ya kam ja a in combine vekati a min chuan democratic a chan so tona hian ya ta hanan history na lam chung chang health insurance chung chang kan ti don chuan hei covid te po aron thanga te me aron lara aron in the dara nie Chinese so hian in okay a vaccine ni sengin a skola ni sengin ko silda tor chemical check to te khati ti te kha an fel zo mo yu a America lama hian in COVID nei lo test tu ko mani private pocket money in test tu ani dollar ng mo zat ama to man chuanin poisa uyawang khanin inject lo khanin athi te pon taman tiam de health insurance chu changa te hian capitalist lutuk an niawang khanin America ho ka mani mi mala in taw del lo tan khanin asha Israel kan te khin le don chuan di pakana ma chuanin ramdang tenen in ain an lo na chu a government khana sarkar khanin ami puitan khanin covid te pa Pfizer kan ti te po ala vek maya ti chuanin mi in ka turin injection vaccine da to in chik turin athon in a check po athon a injection a vaccine po athon in aneng lo ni tiam ja ami puitan khanin in phal de tiam ja chu a communist ria ni chu 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 tiang la ma chuare thona Saddam Hussein lar laya te po khadin chemical boma anon ka palang tia ba khanin Israel government a citizen zong han now sen te tan thleng po khanin gas mask kha a pe thei vekan a hausat bang pe ni lawa ami pui timayang ami pui te ngai ven nahi khateng kha democratic na lan capitalist democratic a hian a mang khateng kha tona in lo shianga atlai om te chuanin yanga ma ka ngai do disturb area silai te mangin terrorism meron ka palang ti lau thon na area Judean Besama and Samaria at the port hianin bus public bus kal zong no hi bulletproof ani maya air condition po ma no cho ramdang hianin a civil zong tan hianin tu me air condition pass pe thi ya tiam ja cho a Israel a house ba ngani ka ti lo ba I ami puite mayang government hianin anga event da ti ka communist ram a an de da ta la ni maya ni ma sangin a democratic le ma election ania kima ti chuanin capitalist ponam thawa to man chan ko soi tum bera Israel ning thang na kan ti don nge thil hi opposite thil chỉ sang society chỉ sang culture sang thì am the sang system of government sang synthesize da ni mil vel da ni an thiam reu cho ram dang zong zong khober ki lia pem lu te awang khan le tho cho ni ka point ber cho ni ma sangin khami behind the screen a khalin khami pia lama khalin kan thlir le don chuanin yeah nang pa pathian nam thante an ni na kha amo no a chan chu trong a po kan in thalo ke ni po hebrai trong thiam sa po kan ni lo kan zulu ta kan zir chopa te khanin hebrai trong kha kan phang le ne maya yom ja chu tiang khanin kan lo ta a society pia lama enge kan lo na chan kan pathian thuwa wangin mana se fa te kan ni kan dia wangin kan zulu ta kan ramani ram inti nei na ram nei tu chan mentality nei fan kan an ni pohan trong po shelon mel po Thailand an nen Chinese so ang deu a ju da mel pon pulo ti zong han mi kha en la vina chan chu dum te pon ma awong te pon ma ti chanin mel dang dai deu hi an tam be pangal mel Arab terrorist mel pu te pon tam ma sen mel lama le pon lam lan na ra khanin
in clear shan na lo wa chan ko vel ki le zu da zong zong pen do na an ya wang kha khat yang kha social hindrance a khanin atel ve lo ma a society kha ti boy de lem lo ba de zo ne zo om na chin po zo om thawang kho ve la ni ba ni ma seng as a hola kala don chuan khat yang problem ka asa khoni na hian bible bi te ni na hian pathian thuwa tan lak na hian pathian te kha a hlia khu zo ni cho ani berang yam ja politics an lo thin da po hi a background ti mai yang a zong kan chu don chuan tharau bible thu bang hin cho bang chuan cái ni po kha ni kan ramani israel fa te kan ni chuan nei to chan na kha nei ya zulu kan ni an ni point cái ni nang ni israel fa te kan ni shawalom in ramalom wan lu ro ka tran ku yang cheu an tia kha tia na in troi om na kha khoya tang nge ram suak la an ti chuan bible atang pathian thu atang ani chu a politics a pohem atang dai na chu a politics screen pia lama ya chung le la yan pathian thu kha kan ngai venamo kan ngai ven loemo ai a chung wa yan ain zep ru hi a on latan so dan hot le na ber ka sia okay nia zo dai ze ma chuan pathian thu kan ti da sia le lal solomonan asoyang khanin ton truma khanin kan prime minister bibi netanyahu po hian asoya new sa po hian an the la prime minister in bible cha lal solomona thu soi kha in mangai hun o manga engkim tan hian hun ani ya bi oma in mangai hun o manga tona ero chuanin in do hun ani ecclesia satang kha kan le mai ni kan ang lo ti mai yang asa ko mi em ka ti chang lo wa ko kan prime minister le kan politician te pa ni ma se hun taka khanin pathian thu ne an han lai bel pathian thu khan a en kores ti mai yang a fui ta ti waisen ta stel point ta nge an thil ti kha an thasiang ma ti chuanin khama so hian surprise attack anon ti a khanin ni pakhana ma chuanin Israel te po chu hoi nge an intelligent failure antia security lama po failure an hinchia ma se pakhat lama chuan khat yang boina ma bang chapa khat yang boina a oma bang khanin a ma khanin prime minister po thale beran thuktir man lo taram khata phan election boi thuma man ni kha acha democracy ema bang hianin publican right an nei ve it's an election voi lina coming soon ania chu tiang khapa a society political ideology in millo em kha Hamas ho mang hianin ti mayang dalpa pathian hianin Hamas ho kha surprise attack Israel anon ti thu ta bang khan Hamas ho khan surprise attack anon ti thu ta bang khanin thong la khata khanin ni khat thua khanin Israel ho jang jang kha right wing left wing sa khami lo om lovin anin pum khan lebe mani family pakhat kan ni nam pakhat kan ni ti kha khami consciousness ka thok le khata chang na thut aron ok maya khaten khani juda tharau ti mayang biblical nation one nation an ni nahi an pai the ni lo genetic abraham fa isaac fa jacob fa te an ni nahi an pai the ni lo pakhati politics pi alama thina pi alama buaina pi alama yani mita bu the lo pathian kuthian an ni agai shoi shi so yang ya proof khoya le sai don zonin pathian mo thelo ni ang yanin fia taka pek chu a logical de wa so fia cha har de bani ni ma se a history pum pui kan en zonin en tik la po anon piana tang hian mita mo thelo divine providence yani an thu ni lo point ain a pum khatira in pum khatira ti chuanin against all odds a po hianin ram ne nai an chang phong chi cho ania so an chuanin tona hianin Iran te Hamas te abikin Shia lam ho Muslim Shia lam ho
อันรู้ได้ว่าอิสราเอลเตเนี่ยนะวันข้อมีตอนนั้นแต่เห็นนั้นอิสลามกันสอยดอนจวนซาอุดิอาระเบียอมโลวาฮีอิสลามที่อมซิอมบักโลมุฮัมมัดเราเจนนะเราเปลี่ยนนะเอเรียเราเจนนะอิสลามอารันพุ่นส่วนนะอาฮอลียสซิตี้ปอซาอุดิอาระเบียชุดที่ขัดซาอุดิอาระเบียเทียนอิสราเอลเตน economic ties friend relationship เดี๋ยวนี้พอให้ตัวไล่ยันอันหกเลี้ยงโลวามาแข่งตัลขาด يوم الإسلام خا problem ده الإسلام ideology خا extreme إسلام anti ده زي بلانه شيل فيها هو ل brain wash هو أنيا أبو كلام زاوج الإسلام والله نيا برسا مسا خاني أبراهام تيا خانكم دار الصوم سري بنا خان تيا أين فونا خان بايبل خاني إسكال إسماعيل أن تكون تيها زيارك شو بايبل شو فيها هو خاني ننسى دارا هون لما تزواني إسماعيل جو رب نيسان هنا بنا هو هون لما تزواني بنا هو نون بيان ثانا إسحاق أبراهام فاني نا رو أبراهام رو واتو تجنن ماي كان باتيا كان فونا هي نن ما إسرائيل توراني تي إن سكوت كديما كان تي ladies first kan tiang dewi yani amma sazo amma choi tu ra khali aron du donani adi akal to don lo ti kha an soi cho cho bang cho ni tiang hian ron kal thak de la pathian in israel ta ron man tang ka ya an ron chak phian chuanin chu po cho bangal ram tam tak ma ba ka ni lo ko ka ti tei chuang lo wa ni ma se ngin tom na chan chu cho ni tu ya a chan cho Tuna kan parasa naka po khanin esawa pian thu esawa le sa po pian thu kan so tijuanin mun hi laya khanin a u pa zo khan a u zo khan ta naw lo bol don ka awma esawa kan tijuanin judaism ten kan lak da chuan Christian nation ho yan this Tuna po yanin ye engatinge Israel ten lalan do political level and down to America how yani backup support Christian kingdom and Christian nation England France Germany a Christian kingdom how khane Israel te kha anon support out from pokan piang chu yam le zo khatin te po a kheng deu khat chatin alanga ti chuan Israeli prime minister kha France prime minister khane Macron mo tapo khane ane na khane yeso Hamas te inde to kan any pon kan do sepai iti point karon tir mayo France indu dan in ponte to de offer a pen maybe khatsuan in time Israel khatsuan in France sepai kleng la to khatsuan to pon ni ba Israel sepai po hian in chuang to kan ti dong nge confidence nei to ka kha kon tir ro po ti chuang ni ba sa offer ani khateng de ba khanin nakina chuan in as a all world here in the family pakhat be kam nia thin engam cho aron fel don khami ma khanin tonge pathian do than pathian in apan rangkai engke man rangkai kha pathian program ka kan pomem kan pom loveng tia khanin in nial na le in boy na in do na thlenga po in akal khadel ti thu chawania ima sang the fossil the world final stage a chuanin bible trong kama chuanin mi zong songin nam do zong dong trong pakhat anon trong ta anon trong a tiam je cho ideology pakhat noi a khan lang pa pathian en kim siam pa pathian waya in tok lu da aron dona hemi a hianin Judaism a hian bible a hian mi zong gen Judaism a anin convert don ti a on lo cho Islam ne na Muslim ein thau em na so pathian pakhat pam ro good citizen ni langin idolatry khat ti lo langin adang to civil law thadamen job oire to society point oire hindu tual tha mishing non phunga mishing ri ro na point tual thai andu no dan noya ku adam dan noya ku to na mizo society po kholal dan noya
very acceptable khoi tilai na ten ransa e don chuanin ransa athi jian ma sa kha e su vir lut su athi ngak tal ro yam de tlen de ran lung te tor na po ha ngai event ro ekhane ma a logical thei lut aten kha te chuanin lung tu me mo pathian siam chot pathian to kha be lo chung pathian en kim siam pa pathian zo society pa pe pu te pon chung mang pa ten dia on te am le to chung pathian ti te po ro ele van siam chút đi khát đi tế bỏ họ họ mà cho em mặc đi tụi ông đó vậy yeah tham gia cho nên đòi anh bia chút đi đi tế bỏ ông thằng nga nhưng mà sinh kan pepo terin na hian en kem siam do pathian kan de pathian ti reng word po eng tak ne ya pathian enge thian to enge pathian ya cho etymology kan ti don nge khoi tang nge chu ti khati ani chuanin e po ka lo buai phong na thil chu ani chuan kan pi le kan bu te man ma se kan ni chuan pathian an bia okay ka pom ni ma se enge khwa nu chu mei che tong ni lo mo khwa pa pathian kan the pa nu thian pom thian chu teng chu mi zo tong a khan kan mang si lo ni ma san khwa nu hi kan mang thla te ge pathian soi na ang de wen kan mga la tong a hian khwanu rem ruat khwanu zara pathian zara klia ai poi ane chuanin pathian dang bia kan ne chuan khwanu chu pathian pa ane khwanu chu nu ania nu panan niam ka khelem le kan anu kha la da tiro pa thia pa le sarau thiam mari Oliver Zin oh no no is a family on here. Ah, Pathian family name. Okay, theological look. So Israel on the time here you have right wrong in about they have right wrong in Switzerland. Came to like that. Pathian kanti huna here in here him atang local anioma. Pathian him pa. Thiang him kanti huna here in English stronger kaleling don chuanin holy. Pathian kanti chuanin the Holy One. The kaman chuanin ama chawa. Ai an pui om lo. Thil dang rang rang khai kin thei lo. Chu bang jan the Holy One. Hebrai chonga kala don chuanin at thiang lim pa. Thiang lim chu kadosh. So then the Holy One. So ina tu ran da chu ha holy chu kadosh one chu he last be طبعا the Holy One blessed be he nan tu ra chan hakadosh baruch ti khatam yam na to ani chan kha masculine gender kabala alama hianin masculine kan tiamo apa kan soi hula hianin enkim siam pa le mal som na petupa hiania meichia an ti hula gender sexual organ lamhi ko na ni lawa alo dong chom tu kha me chale ben yanal pathian na point hakadosh kan tir holy kha asang ni to ba legal te point an pan tha lo wa a pa kha ba legal te point an pin point he lo khoya nge o kon chalo ni ma sengin amani na pakhat a feminine polarity kan ti don ne kha anu ni na ti mai ama kha pakharania tu na pale kharau pale tharau thiang pakharani ya in an soilu tral tum yani masam fa pa ni tau tiang deuh han mas pakharani ka tiang deuh han tu na po hian pa ni na ka bong ya lawa kha asang le tu ka kan ban thak ruala ni lawa kan in contact thak lawa ti mayang an ria thiam ne na ban phak lawa ni masen kan in pung kaya kan in po zom na tu la kha ne ama tran ka anu na kha ai don nge kha ha alo ma jo mi Israel fa te on pui fo shi ani lo jan khovera til siam om de mai abigim Israel fa te poi te lai mona po om fo pui yin na kha atang chuanin a om pui na kha pathian na om pui na kha mi ta hu thei turin pathian kha ni
ก็อมปุยจูตีอารอนอินตาลันนัตุราขานินมูเซียหุ่นนายะปอขานินจานะไม่ชูนะชูอาชูมค่ะขันไอเอ็นตีละจู divine presence อัน divine ขัน divine presence ข้ามี divine presence ชินะอันที่นี่ divine presence ชินะอันที่ชุดปัจจัยนี่ชุดกันเนี่ยจ้าอันนี้เต็นข้าป้าค่ะค่อยติลายหุ่นอ่ะพออิสราเอลฟาเตอมปุยป้าค่ะอันนี้นี่มาเซ็งเนี่ยจะได้ก็สุดค่ะก็ต้องบารุพูนเนี่ยแต่คิมดอนจอนอามาค่ะ effeminate polarity กันที่เรียกว่า femininity นะครับอันนี้คือว่าจนอาจารย์จวนนินปัจจัยนะคะหามากรมที่สุดเนี่ย agada kansia kuna hagada kansia kuna pesat zana so baruch hamakom blessed be the place hamakom tika pathian soidari place chu makom ne eng soina nge ka english stronga kalin don chodin omnipresent ha hoitilai kuna ompa ha so bang chonin hoitilaya po om emo keini israel patamiron om puitri khamishina kha Khina chu award hi feminine anu lam kha soila ni khina ti am le chu stokhen atangin stokhen chu cheng lu yam le chu exodus khanin kain tur mi ron sak sak bo in thiang lim ti chuanin in chunga ka cheng lu mi ron chen chil pa pathian van chung bera om ni ma seng an in a mor lam kan ti don nge ke ni bula cheng pa achang chuan mi ta hu thei ti om ja cho ami ron chen pui kha mi ron chen pui na kha mi ta mu thei tu point alangin signal aron pia chena ka sai pa Israel fa te khanera khan som li chu kha divine presence in our pui ti rian na tunan zen te mi mu apo atu mi mu apo chuna chu zana me okay tempulan saklaya po khanin thil maksowa thlenga pathianin ata ompui che upi na tu Boite, ransa an boite, talna hianin isen hi ran thisen he tamani lema sen temple chunga khan thol pakhat pom lo ni tiana pathianin miraculous ya tichanin nakpa pathianin zadate israel pate in thoina ka achan sat apom sat chonin khara thilhan an hlan hona amei khu kha Khieng tiangin thoma sengin abuai lawe tihian banang hian nil patin ai tum chowe khi in eng tiangin chem ma sang chem buai lo ni buai lo a kan na tu kan ba na ba kan in khot lang ma ni tiam je so divine presence a ometi mi zo na kan mu thei da tu kha kha an ni da chen ka soi pathian na an ni na lam ka so man jan kha ni ka wa ma kon anu shina aspect kha divine presence aspect kan mir don jon kwano ti po kan mak ka ti lem no wa na ko ko ka ti ma so ko wi le tu ti an no ka chiang zo ko le lo mo pe ya ya ti te po ngai dan ka nei lo no ka le so po de mai thei ka sa lo kwano chu ka sia da da ka le ni mai ya chu ba ko ti mai to nen kwa kan ti jon kwa din thar veng sa da kwa tung ding establishing settlement, village, city, khua kan tia khua village mun khua de khoi to lai khoi khua mo upian na khoi to lai khua chang in ne ti chuan a place kha so ina sa khua kan ti po kan khua ni thoni ma sen pathian rong bol na lam khai khom na kan rin na kha sa khua na ania khua mun to ni hama kom po ka ko ka khua ya khanin pathian po ka sa khua na arin na lam po ka ko đó thì cái tiền nếu nếu ha đó cho apuro forma solid proof này cái tiền đó nhưng mà sang etymology ka chode ba kam dai se chuan ni thei on tak chuan alang ani mo python pathian ni ti mai ai chuan in a om ma zo ne san chu pathian ne ru pui chu role cho lom thi na ron chen to set na representative for na pathian ni nga Python Paul đó là người mà xem anh ấy chọn Pathan cái số Pathian này cái tí tổ mày đó nghe anh nó không sao
al qaida te so ran chuan thil hi dai se khona yan film ko te po ya ai ve thong ka shi ni ma sa nin to na ka sa ya to na ka sa yo ba pom ro po ka ti chuan no ni ma sa pan bai ko chin te alo dik pan te ni chuan in mi zo trong po na me na ni lo te ro alo cha ya lo te ro alo ko phu pe thong da han ka thian ka das ba ro ko wano shina bal ha ma kon okay, kulong na. Ina elektron kan ya. Ya pe. Kan buai chol cho nia ram hi cho buai chol del ania ni hat wal wat ano no mangem ano no lo ti a kan kan man ba kan soi to a boi thu me monis ka class kan pe to ni ma sang buai kan soi cho ultimate stage a kan ege lo on to ka bai bu na box three major starring kalak don cho three major starring kalak don cho ni Esau le Ismael le Israel ani idon chuanin nge Israel le pangal ho le ang lo ho ani idon chuanin nakina Ismael po khan Ishak kha respect on penga tisan Esau po khan Jacob respect on penga tisanin kharon khen puna chan ni aron lewanga Zion tlang thiang le ma bok te ku mang tu ra po chitin lam tin dong dong kha pathian pakhat be thei turin emo Judaism ka kan ni ngai lo achan cho temple hun la so mo na hun la po kha ne talmatin sai da ba bo pa som sar yan tala nam som sar tan an ram chunga mal som na then the na turin ko hen ta kha den a ra thil la la na Solomon hun la po kan lo ti to ne cho Mesia hun aron thlen ba ten ka aron le le mai don to man chuanin he to na he tang in ya bang yanin mi hi Judaism a kon ba to mu le do ba ke ba ngai dan he ya chuanin Judaism alu ayat ne ken a chong te pa point thu digin shet point ne rom shet da a thian zui zong tu ba ni ne ron zo chuanin chang zenga ani lo chuanin I zong tu ta tang na ne ta chan cho nen te la yon chuanin righteous Gentile ini do chuanin po ngei lo ti na po be che chong chang a po in free zo ka e le ba chong chang a po in free zo ka nuam in ti zo ka enga ta ne har san ne do anuam zo en do chuan anuam a khanom ni ma se ka du to lo chu ti khati ti tral chuanin ni ka ni ya nga chu ti lo chuanin ini na khan du oi ro chu ka cha na ani ya Taman tuan tu mak konvat tu mak convince tu yang teh missionary kan ni lawa di pokan ni dulu lawa mani le mani ai mission tu kan ni dah kau pui pui nak tutup tu ni lawa acan jo abaku khanin sadik be emuna toy ya ni jo sehat lama heran tan masa an sai fau na sadik yang dah kan rin nak syak kan nun pui tu kan ni ane jan rin na thang ni chuan in acting nge an in do na khan in do na hun a ma bible hun la po khan Israel te po an thu ni lawa kanan ram in el wa tu ra ni ti la kharin conquest commandment kha amam o ma ma sengin a hun aram thenga in do a thu to lo tu ma in do ngai lo tu rin hun nam te po fei te po na khan me lo ma ai thei tu rin an lo le lo to constructive an tang ti te po kan soi to ka in do lo hun tu pa ra ma ta ki em kim he a hun bi a zira kha so man jan ma la jan slavery te po 2 point boy slave chia lo an ne ya mi zo kholal te po chia lo an ne ya tu ma sang tu na chang Christianity ron lo ta chia lo kha nei to lo labor on cho kan nei the ya tu ma sang en chia lo slave kha a om to lo tu po tu to lo kha teng bo kha ni arong dum ho po kha Abraham Lincoln in freedom and na tu ren no chan khopin lo ba tu nen free an ran ni zela to ron chuan khobe evolution ein khem thau zela to na he kan in do tri ma sang thu di ron wan da hona
大概我这里先这个看这里那先。